Lemane a itshwaraganya go lwantsha kgotlang magareng ga batho le diphologolo tsa naga. Fa Ramaboli wa Monogae Tefo le Tshikgwane a tla nkgisana magwafa le wa Zimbabwe Bongani Makoroba kwa Boxing Fight Night Championship. Wetso ke a go amogela dikgang ke tsa Botswana Television tsana kwa bosupa nna ke gaana dintwe mme ke tlabe ke na le topo taposa o tlabeng a raranolela ka puo ya diatla. Barui ba gwetlhilwe go tlhabolola letsalo la leruo la bone ka go inaakanya le kgwediso ka seatla ka ebile e kaiwa e le bogadi bogaufi mo go godiseng mogama wa temothuo. Se se builwe ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi fa ne a abela Rre Mogomotsi motlapele poo ya Beef Master kwa merakeng ya Sanyana go bapa le Shorobe. Tautona a re kgwediso ka seatla e ka ntsha dikgomo tsa tlhwatlhwa mme seo se tokafatsa boleng jwa nama e ntshiwang mo lefatsheng leno. Maranyane Samakata wa bega. Kgaolo ya Ngami e kaiwa e le nngwe ya dikgaolo tse di rekisang nama ya kgomo ka bokete kwa matlhabelong a Botswana Meat Commission. Ka jalo go nna le kitso e ya kgwediso ka diatla go tla thusa barui go kgona go tlhabolola leruo la bone. Se builwe ke Tautona jaaka ne a bela Rre Motlapele le balapa la gagwe poo. Peo ya poo e beo mo kaning peo ya rai ke eletsa gore o ire gore o ere matlabama o e go ithuta go hwetsa ka seatla. O tle go e gama kana o ise go gangwa o beye merto a teng mo kaning e re ha sengwe se ka iragala re sa eletse gore se iragale o bontse o na le yone. Kgaolo e tshabelelwa ke kgofa mepuso e re itebagantse le bothata jo go ha ya B mobile a ke ra itse ga te go rogile kwano le gone go go bango ga re ithasetse re ile tipi e ntsha e borrai mo kgoheng yena mme gape ka bo madimabe e borai mo bathong ga ba sa e tshware sentle a itipana mo mokwateng yana botlhole ba dipiena bonna mo kgomong 3 months. Barui ba kgothadiwa go tsosa mohama o wa temothuo o go bolelwang o sa dire sentle. Contribution ya agriculture to the economy is only 2% from 30%. Jaanong Tautona re kgweletsa gone ko betso gore re boele gone go 30%. Segolo bogolo 30% o no bontsi ja one 80% of it in ele livestock subsidy le dikgomo le ruo. Gone mo kgaolong ya rona thata re bua ka thuo ka gompieno re mo lenaneng la thuo re na le dikgwetho Tautona tse re tseelang gore go botlhokwa thata gore re di bue re ntse re a di bua kgwetho ya ntlha ke yone ya bogodu jwa leruo le ha re dira jana go nna le maduo ka ga thoko gape maduo a teng ke moka a boelang ko morago bogodu jwa leruo mo kgaolo ya rona bo go godimela thata. Re Motlapele a re poe e tla mo thusa go nna le leruo la boleng jwa ntseng a bomeletsa mathi mme a sena dithata tsa go nna najo. Kgomo ya Beef Master a ntse ke lora ke bona di price tsa yone ke le Motswana ke thaela ya tura batsadi ba ntse ba tsamaela go gantsi la di bona ke le a re nako ngwe re la gantsi re botsara ro mongwe ke a supa kgomeng wa re ha mpula molomo ke around bo 80,000 nka go utela bothoko mme a bua ka namanyana e se kana e ready go gwela. Re Motlapele yo dingwaga di 47 ke morui wa dikgomo tsa Simmental le Brahman di le 130 mme o solofetsa fa le ene a tla bela barui ba bangwe mo isagong e le tsela ya gagwe ya go lebogela mpho ya gompieno le go tsweledisa tema e Tautona a e thaileng. Maranyane Samakata masimo a Sanyana go bapa le Shorobe. Go gatisitswe ditiragalo tsa kgotlang magareng ga batho le diphologolo tsa naga di le 46,132 e sale ka ngwaga wa 2018 go fitlha mo go wa 2022 mo lefatsheng leno. Tona lephata la tikologo le bojanala Mayfield Akering a re nngwe ya dikgwetlho tse di bakang gore go nne thata go itebaganya le kgotlang magareng ga batho le diphologolo tsa naga ke tlhaelo ya didirisiwa mo lephateng la diphologolo le makgabisanaga. Ka mo maphata a tikologo le bojanala la tlhabololo dikgwebo papadi le madirelo ga mmogo le la temothuo ana itshwara tota a ne a tshwara pitso mo ga borone ya go itebaganya le dikgang tseo le ditsela tsa go batlela lephata la diphologolo dithuso tsa madi go rarabolla seemo seo. Tsholofelo Tombale Kapego. Kgotlang fa gare ga batho le diphologolo e borae mo matshelong a batho mme gape go magometsa go nyeletsa megama wa temothuo mo dikgaolong tsa batho ba tshelang gaufi le diphologolo tsa naga.
bothata jo bo shakgadiwa gape ke gore lekalana la diphologolo le makgabisanaga le santse le tlhaelelwa ke didirisiwa le madi a lone a sa lekane. Fast 4 tshwanetse re ba tšhaisa tau yone ya tsena ditlouki tsene. What happens? They have to get an approval for overtime, you know, and while that is considered, you know, the overtime, you know, overblows the budgets, and they can't even get, you know, sufficient uniforms, equipment, because of that institutional, you know, challenge. What I want to achieve after this pizza is to go into institutional reform backed by, you know, a reformed legislation that will establish them as a properly resourced, you know, department. Go botlhokwa gore maphata a itshwaraganye go lwantsha bothata jo. Re lebeletse tsa kgwebo, re lebeletse tsa temothuo, re lebeletse ditswa temong, re lebeletse le tsone tse leng gore the value chains, di byproduct tsa di vegetable tsa maungo jalo le jalo, di byproduct tsa dinama le tsotlhe tse di tswang mo dinameng tsa kgomo ha itshela sente. Re lebeletse le matlalo jaaka gompieno re tabe re simolola go baakanyetsa matlalo go BMC yana tannery ya teng a go mo ga go ka ke ga re affecta in terms of our vision 2036 ke gone ha e leng gore rona re le ba trader tsana teng. E re ka kgotlang ya diphologolo le batho e le kgwetlo go setse go kile ga tshwara dipitso tse dingwe pele ga e. We are here today at the National Pizzo, which is a culmination of mini pizzos that have been going around the country in different places, in towns, villages, especially those that are hotspot areas. So the Department of Wildlife, you know, has been working with the you know, communities, NGOs, community leadership, our farmers out there to bring out issues in the spirit of inclusive government. The key outcomes, and this is generally review of compensation program. There was generally an inclination to say improve it, increase it. It's not enough. So that was the sort of the message coming through. Resource the department. Kgotlang ya batho le diphologolo tsa naga e apesitse lefatshe leno kobo ka letshoba. Ka jalo ba le bantsi ba lebile mo pitsong e go retswa ka ditharabololo tsa senela ruri. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Marekisetso a Choppies a ipelela dingwaga di le 20 a ntse a thusa go tlhabolola matshelo a benggae ka go ba a tswa ka dimpho ka go farologana. Mo ngwaga marekisetso ao a ntshitse 6 million pula o tla dirisiwang go reka dimpho tse di farologaneng tse di tla ikgapelwang ke bajibareki mo dikgaisanong tsa one. Seo se boletswe ke tona wa lephata la ditswammung le kgotetso Rre Lefoko Moagi jaaka na supa maitlamo a Choppies mo go tlhabololeng matshelo a benggae. Khumiso Maphanyane ka pego. Maitamo le maikemisetso a lebenkele la Choppies ke go thabolola matshelo a benggae ka go ba a tswa ka dimpho ha ba ntse ba tsweletse ka go le rotloetsa mo kgwebong ka go reka dithoto tsa lone. Tona Moagi o supile ha lebenkele le mo maitamong a puso ya lehatshe leno a go thabolola itsholelo ya benggae. This aligns very well with His Excellency President Masisi's initiatives to have a mindset change, reset and reclaim agenda, transformation trajectory. All of these come together and there are testimonies to what can be done if we set our minds to a change. In this case, proper utilization of opportunities of all forms is paramount to progress and bring stability to one's life. I therefore urge all of you who will win prizes this year to have a mindset change regarding how you will utilize what you have won, and also to have that mind of also giving out to others who may need that in their lives. On this particular occasion, we witness the beginning of a journey I can proudly endorse, because what is a brand without the community? Choppies has become a brand to reckon with across the country, improving the wealth of ordinary people. Continue, Choppies, with the great and excellent work that you are busy with, that you are doing. Mookamedi wa lebenkele la Choppies a re kgwebo e ikemiseditse go ema benggae nokeng ka phadisano ka go bo dimpho di na le seabe se segolo mo go thabololeng matshelo. This is where we can always cherish. There's a lady who bought one
Ultramel. She didn't have, she couldn't move. She was a physically disabled person, and she won a car. She didn't, I think she had no legs. So she got an Ultramel for fibula, and she won a car. That I always carry that in my heart. That you see somebody taking that car. Some of them bought for 5 pula and 10 pula, and now they won the car. Chopisi efetola matshelo. Botshelo ba ka bo fetogile because of Chopisi. Ke ne ke sa dumele jaaka bua. Ke ne ke re ke bua fela. Ne re la ke ntse ke latela mo tega box dingwaga ke ntse ke re maina rona a latlela go morago hela ka dimpho tseo tse di akaretsang koloi ya mohenyi yo ga isitseng bothe ya modiro wa Mercedes-Benz le dikoloi tsa modiro wa Nissan Navara di le thano di santse di phadisanelwa. Khumiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Mo palamente wa Tati West Re Simon Moabi a re go fetola dikakanyo go gwetla maikutlo a molemo go botlhokwa thata mo matshelong a batho. O buile se mo phethegong ya khotla ko motseng wa Masukwane kwa neng a kopa morafe go fetola ka fa ba dirang dilo ka teng go ka atlega mo botshelong. Abigail Madorobo Kapego. Bogodu bo kaile faele kgweto etona mo motseng wa Masukwane. Go fetola dikakanyo go bolela faele yone tsela ya go fenya kgweto e. Ka morafe o ta kgona go dirisana le ba sepodisi go tshwara magodu go na le go ba sireletsa. Kana motho go teng se re khuthi kana mo le godu. Ke motho tshwana le nna le wena. Kwa le nteng ga wa kanya jana no wa kanya jana. Bogolo go no re itse ra utse di batlara. A gona go le ka tsena. Ile go tsweletsa no bana ba dirisa di jack. Ba tsenya jack motho a re yana jack a re yana jack a re yana jack. Ona le go le bothari mo go kae. Miano go thokana nna le wena. Re te re thuse ba sepodisi re te re thuse bone ba ileng gore magodu wa kana ke bana ba rona ke batsadi ba rona ke rona a ke re go ntsa lebetso mo di sibate a di sote mombaka ro lebele kalanga tente koka kuti ngono uno ba bone chinya wa ga fana to report then imwe na ko bana be dwa no chinya ta ka ba linga ke singa report wa mo chencha sengwe le sengwe mo Botswana sengwe le sengwe se change batho le bone ba change ditsela di change di office di change. Banni ba kgoletse mo palamente go abela kgota ditilo tse 50 ka go ya tsela ya Masunga Tshesebe ba thalosa fa tsela e tatsisa dithabollo mo motseng wa bone. Ke appreciate di development tsotlhe tse di dirilweng mo motseng wa tse le gore re di intelligence tsela ya Masunga Tshesebe ya ka le bona kana ke yone e gone ya ke tsa gore ba bangwe ba tsile ya go se go le mo motho mi se mo ra sa go la ta MP mo ntse mo le mbi kana tsela ntse ya na tisa tsote tse dinte tse motho wa ka di akanya dithabolo tse dingwe tse di lebogetseng kana tse di lebogang motse wa Bosukwane ke network expansion ya motlakase. Go na le bangwe ba bana ntse ba sa kgone go lighta ka motlakase ke tsela gore mo malatsing a sa hiriseng pelo le bone tana bangwe ba batho ba kula motlakase. Lethoko la metsi le rarabolotse mo motseng wa Masukwane mme banni ba kupile go nna ba duela dikoloto tsa metsi ka nako. Abigail Madorobo, BTV News, Masukwane. Ha re di garela puso e gatetse pele mo go rotloetseng batho go fetola dikakanyo le ka fa ba dirang dilo ka teng ka se e le tsela nngwe ya go hegosa ditlhabololo tsa lefatshe leno. Tona wa lephata la tsa melao Re Ronald Shamukuni o tlhaloseditse banni ba ka Vimba mo phuthegong ya kgotla ka thulaganyo e ntšha ya tiriso ya maranyane mo go tsa molao. A re jaanong go tla nna motlhofo le bofefo gore batho ba thusiwe mo go kgotsafatseng tota mo go kgotsafatsang mo go tsa molao. Kitso Temane o ragantse pegong. Tiriso ya maranyane go tsenya ditsheko e botlhokwa mo magaeng a kgakala le ditlamelo. Ka jaana lephata le le bereka ka thata go tlhofafatsa tse dingwe di tshwana le bosupi pele ga katlholo ka maranyane. Wa justice re atumela thata go tirisong ya maranyane. Re setse re simolotse thulaganyo ya go baakanyetsa tseo mo isagong mo nakong e sa hediseng pele. Ra go nna le mo go teng our virtual courts. O kgona go seka o le mo ka Chicago magistrata o judge a le go Gaborone re baakanya melao gore go te go amogelesege gore
evidence e nngwe evidence ke eng ka Setswana bosupi bote bo kgone go amogelesega bo le virtual. banni bana ba lebogela kgatelopele ya tiriso ya maranyane fela ba supa ngongora ka melao ya tiriso ya ditagi ga mmogo le go tlhorontshiwa ke diphologolo tsa naga. ba di-drugs ba go na le gore ba duedisiwe ka gore rate rute gote ba tshwarwa go tsong go ba duedisiwa one ma 500 pulao ke eng go saenisiwe tuediso eneo ba ya kgolegelong ka gore ga sona a duedisiwa 500 pula eneo maphakela wa ga boela go lape wa go tsweledisa tse di setse wa rekisa. ke lemile sometime ya ka bo case ya mi ke July ka 10 from the 10th of July ke lwana le office ya wildlife for compensate a re le mo gore office ye impa compensation ampe high refund high to cost tsa me impimula dikelete so pimula dikelete ya yone ke tsa dingwaga ke tsa dikgwedi ke lwa le bona gore lintwela le go pala gore lintwele bampa le bagala gore a tloga le network ya gips. makalana a farologaneng a semolaong ba tsibogela dipotso mo teng ba administration e be re nna le mo ya human rights e ke reng ne ntse re iwa ka di 1 tsa July ya ga e tla go dikganyeng tsa mara administration ga ombudsman a tsere tshwetso e be sa dira ga dibe ombudsman o na le go mo bidwang go te special report ga le phata le sa implement di recommendation tsa ombudsman recommendation ke one tshwetso ga ombudsman mo nakong e rileng ombudsman ka molao o mošwa wa ombudsman o dira mo go teng ya special report e leng gore e romelwa ko parlamenteng. The law ha go teng equity le phata la rona kana ke human rights and equity go na le equality ke mo go teng ra le kana hela go sa kgathaletsa gore kana o foka zimba o khakala le ditirelo nya wena apply hela wena connecta internet go re hela go teng nya mo Botswana go buletswe mo le mo khona go dira but equity ke ha re reng ra re lemoga gore okay re batho ra le kana rote re mo Botswana mme go na le ba eno gore ba go tenyana teng go na le ba eno gore ba palopotana go na le bana ka tiriso ya maranyane setšhaba se solofela go thusiwa ka pila ebile ba bone le dithuso dingwe tsa semolao ka tiriso ya maranyane. Kitso Temane, Botswana Television ka Chikao. Wetso dikgang tsa rona di felela gone fa a jaanong re tseye tsa metshameko le Edwin Mashiakgomo. Go leboga ga ona a re tsene mo go tsa metshameko la melina ke Edwin Mashiakgomo metsone tsa re metshameko ya beke ya bobedi ya diligi tsa First Division tsa Borwa le Bokone ya tswelela go ralla lefatshe leno ka mafelo a beke. Ditlhopha tsa Young Stars le Santa Green di itsolopantse go tswelela di eteletse diloko tse pedi pele a re utlwe Kagiso Molelekwa ka dintlha. Gareng ga metshameko ya matlhatso go solofetse o masheta go joineng jaaka Young Stars e gara sontseng se diphola ka no le tharo go ile nngwe mo motshamekong wa ntha ya Amogela Flamingo Santos e tshamekile maleka a Nostop le Presidency 11 mo motshamekong wa Pula Madibogo. Presidency 11 e fologetseng kwa lekeng ya First Division ya Borwa mo pakeng e fetileng ya Amogela Disatenqau ko lebaleng la SSG fa Mochudi Sunday Chiefs ya Amogela Black Forest ko River Plate ko Mochudi. Mo metshamekong e mebedi ya Sontaga Tlokeng United e lebagana se diphola ko Tlokeng VDC Grounds fa Notwane e amogela Mogodisane Fighters ko SSG. Ko Bokone go rulagantswe metshameko e le merataro ka mathatso. Pidiko United e mogora go mashamoleking eo e amogela Santa Green ko Rosary Dipotsane Stadium ko Pilikwe. Tsa bothe e mekamekana le Mbalakalungu ko Sorowe. Sankoje Bushbucks le Motakase di kampana ko Mang Sports Complex. Green Lovers ke ba Mbashedi FC. Calendar Stars ke ba yemba BR Highlanders ko Railway Grounds fa Makungulu Peswa e jalana la Peacemakers ko mabaleng a Semabaje. Metshameko ya diligi ka bobedi e simolola ka nako ya bone mo tshokologong. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Ramabole wa monogae Tefo Letshikgwane a re tsotlhe di aperitshiamo go lekana mashetla le wa Zimbabwe Bongani Makorova mo ntweng ya Super Bantamweight International mo kgaisanong ya Boxing Fight Night Championships e tshwarelwang kwa Fairgrounds Holdings bosigong jono a re utlwe Katlego Kgakole. Letshikgwane yo tlholegang kwa Tlhariselele a re Ramabole yo wa Zimbabwe ga ana go motsenya letsatsi ka dirile dipaakanyo tsotlhe tse di maleba. Letshikgwane o tsena mo ntweng eo a fentse dintwa di fera bobedi tatlhegelo tse tharo go tswa mo dintweng di le 11. Hela ka ne ke anticipate he's shorter than me but I was sensing it's dira mo tireng Islam perekela. He sounds like a bully but tomorrow night ka tara bona gore who the best is mo na lene ke mo simula from the first round ke tlo mo
controller from the first round go and metela ka mosela a ke na o boela go morago go ya go pelela until e bona ya hatsa sa ya hatsa ke Bongane Makorova mo letlhakoreng le lengwe a re o dumela fa go lebelela dintwa tsa ga letshikgwane go mo thusitse go ipaakanyetsa ntwa ya bone. Makorova o fentse dintwa di le 3 a latlhegelwa ke tse 3 go tswa mo dintweng di le 3. In terms of what I know about my opponent, he is someone who punches wild punches like an amateur, like someone who is a novice, you see. And I think I can outclass him anytime, and anytime I can knock him out. He's a small guy for me. For the first round, I will be assessing his power and his style, but I don't think he is going to last up to 6 rounds. Mo dintweng tse dingwe tse di yang go tlhagola tsela pele ga ntwa ya mmang ke ya national featherweight e kopanyang Tshepang go motho le Brian Galelengwe, Kennedy Sebekegi le Kobamelo Molatlhegi ba tla nkgisetsana magwafa mo go ya national featherweight. Lentswe Zwenila o tla itana ka tse di jang bogobe le Rudolph Rocks wa Afrika Borwa mo ntweng ya national middleweight. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Re sa le 4 moeteledipele wa lekgotla la Professional Boxing Association of Botswana Seroba Binda a re o itumelela tiro entle e dirwang ke barulaganye kana promoters ya go godisa mabole a duelelang mono gae. Binda o rotloeditse barulaganye gore ba tswelele ka go dira ka bonatla ka motshameko o wa mabole o ratega lefatshe ka bophara ebile o fetola matshelo a batho segolo jang boramabole. O tsweletse a re ke phitlhelelo e kgolo gore mo ngwageng ono mono gae e be go tshwerwe dikgaisano tsa mabole a duelelwang di feta bongwe. Moeteledipele yo o buile se kwa phuthegong ya bobegadikgang maabane e neng e kopane le go kala bokete jwa boramabole Tefo Letshikgwane le Bongane Makorova ba batlang kgisanang magwafa kwa Fairgrounds maitseboeng ano. I would like to give special praise to our promoters and thank all our media houses for taking our sports to the people. And I also call on board those who are lagging behind to say kindly come back to us, focus on us. We are the best when it comes to giving sportsmanship to the community. I would like to give special praise and special appreciation, like I said, to our sponsors who have made this event to be more graceful and for us to be able to stage it. And we are saying without you sponsors, we are nothing. And we still call upon more people to come on board so that they can see, or the community or the country can see more of our events coming to the people. As we head towards the final stretch of our preparations, we are focusing on building excitement in the community and encouraging people to embrace the spirit of boxing, which is the game, be the legend. Ka borialo tsana kwa bosupa di ba khutlo go nefa ta ke lebogela jalo morwa re topotaposa o neng a ranola ka bontle ka puo ya diatla tse mashakgomo tse tswa thobeng tse le phepa ke tsatsi la botlhano ka go rialo matla kgomo go dumela wetse mohata sediba tlhalantso bereka ka bonatla bonokopila le botswerere modibutjo. tsore marathibe ka bontha bongwe ko boroja kgalagare le bokwane bothaba mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe le one re sefotse go bona le dibata tsa maru re sefotse gape le kgonagala difo tse di mašeta ka moso mo mafelong mangwe a kgaolo ya kgalagadi mo mosong go taeketsa go letseditsana go dikgaolong tsa borwa bra bothaba kgatlheng kweneng boroja kgalagare le bokwane bothaba ka sengwe sa botsena sa 13 go eng ko go 15 mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe le one go taeketsa go le bothito ka sengwe sa bothito sa 16 go eng ko go 12 mme ko nghabe le shobe gone go taeketsa go le mogote mo mosong ka sengwe sa mogote sa 20 mo mafelong ka bontsi mo tshokologong go taeketsa go le bothito go dikgaolong tsa borwa bra bothaba kgatlheng kweneng boroja kgalagare le bokwane bothaba ka sengwe sa bothito sa 31 go eng ko go 32 mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe le one go taeketsa go le mogote ka sengwe sa mogote sa 33 go eng ko go 35 melwana ga le ne tsweletse ka go shabetso mafelo mangwe a lefatshe leno mme a la mehibidu e bona la e supa yone le gore a sha mo nako ya gompieno mme le mogola ka moso bodiphatso jwa gore melwana ga e ka tswa mo taolong bo ka godimo thata mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo seba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko mme fa re tswelela ka seemo sa loapi ma re belele ka tsatsi la matlhatso le tsatsi la tshipi mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa bra botlhaba kgatlheng le kwene go taya bonela maru go le mogote mo tshokologong dikgaolo tsa gantsi le kgalagale le tsone mafelo a nabeki go taya bonela maru go le mogote thata mo tshokologong ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone go taya ikutatsa go le mogote
ko tshobeleng gape gone marata a thiba ka bonthapongwe ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone re soletse kgonagalo ya pula ya fegadima mo mafelong mangwe go le mogote thata mo tshokologong. Dikgalo tsa legare le bokone bothaba le tsone marata a thiba ka bonthapongwe ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone re soletse kgonagalo ya pula ya fegadima mo mafelong mangwe go le mogote thata mo tshokologong. Right now ke mo Setswana Television hospital mo Mau. Ha ke leng teng ha gona le network ya Wi-Fi e leng gore ke dumela gore rotlhe Batswana re itse re teng. Ke ntse ke le gone mo Setswana Television ke tswa mo dithusong tsa me ke bo ke nna hantle ke dirisa Wi-Fi. Wi-Fi e mo Setswana Television e botlhokwa hela thata. E botlhokwa mo le gore gona go dira ditiro tsa gago tsotlhe mo especially gongwe o le motho wa business. O khona go tsena mo Wi-Fi ke Wi-Fi ya mahala o dira sengwe le sengwe se o batlang go se dira mo go sone. It's a very good initiative actually from the government to help us with it. We can easily access information and it also helps us to stay home and avoid doing bad things. And then normally these days you can learn a lot of things through Wi-Fi. I think they should simply improve it and so that you cannot walk from home to come to the hospitals. Maybe they can widen it and then you access it from home. The internet has helped a lot of us in terms of researching, in terms of good application and send a good application. With smart sports, it's a pleasure to me. So smart sports if you feel for example, ke kwala form 5 yana ke gona ba tla di past papers online and le gore if ke netse topic ke sa tlhaloganye ka yone ke a research and I get more information than or teacher ban tutor. Re dirisa maranyana smart boards go researcha ngwe re na le molwetse gona le case re sa tlhaloganye sente re researcha ka yone. Ga gona le sengwe dikgang re bala dikgang mo di-computereng re dirisa yone le ka di-cellphone. Ha sa re ke re ne lo di laptop ke gona go understand like go tlhaloganya dio sentle tse go bua ka tsone. Go ngwa go tlhalisiwa hela e be ke lebeletse dio ke tlhaloganya. Ke tsisa ngwana homework ne ke tsile go dirisa Google gore ke research dio tse leng gore ga re na dibuka tsa teng ya no re research ka internet. Smart boards ke dirisa go research during mo di assignment tsa ka go skola ka sa tlhaloganya teng ke tsena mo smart boards ke a Google ke bona di answer. Wi-Fi ra itse re te ra dirisa le di client le tsone da dirisa re gona go bona di post mo di Facebook re gona chata ko le masika le ditsala ko WhatsApp le mo Facebook. We are going to use it, especially that nowadays schools have a problem of shortage of textbooks. So teachers and students are going to research and check for the topics, teachers preparing for the students and students reading to understand what the teachers have taught them. Students' learning will be enhanced. Like after the teacher teaches, students will get into the internet and broaden their understanding by researching on the same topic that the teacher taught. Shakuna shakana kira kuchasa smart boards. Chekuti tinokwatisa kuwana mabasa taura manisha mwari zvakanaka pasina kushandisa mari. Na ke nna ntse ke bapile le Pico Primary. Ha ke le mo jarteng ke nna mo go yone ke tsaya la ka go ke tsa 24/7 a gona tsatsi la mahala ke ba ka ya tsa batho go ha go le tsietsa ke a Google.
It pleases me immeasurably to be here at this groundbreaking, to bear witness, as you do too, to the biggest FDI project in the history of Botswana, which will deliver, in the first instance, 300 megawatts of coal-fired base load generation capacity into the grid. This project is a clear demonstration of the government's unwavering commitment to delivering on promises that transform Botswana's energy landscape and ensure self-reliance and a resilient power supply, which is an enabler for attaining not only a high-income status, but also delivering on jobs that we promised. Bagagetso, securing 300 megawatts of base load generation underpins our national vision and transformation strategy, which envisions a Botswana that is effective with proper working infrastructure and systems, with a citizenry that has globally competitive skills and expertise and is attractive to international investors. It has become financially unsustainable to rely on power imports, expensive as most are, from our neighboring countries due to the regional power generation deficit. Clearly, reliance on power imports to meet our increasing electricity requirements is no longer an option, as this poses a huge risk to our economy. This project will significantly enhance the security of electricity supply to our economy and is set to end Botswana's dependence on neighboring countries to meet the country's electricity demand, energy demand, which continues to increase with the ongoing